Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe men darude ka alluwal suumaye ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo. Haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminagol islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗa on fof moɗon hara ko jiyaɓe yimɓe aljanna. Haray hande inchallahu ko mi andintinta ɗo fi ka alluwal suumaye ɗo aray balɗe sappo ɗen woni ko wonɗen e muɗum inchallahu. Moƴƴereji magge on wawata ko kontade. Aray ko toɓɓere wotere mi andintinta wonande musidɓe meɗen ufiniɓe ɓen ma wonande musidɓe meɗen ɓen kadi ɓe Allah arsiketa juulugol ngol haray subaka on ka jami'u nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray hiɓe maaki dey moƴƴere molanade haray hino e nder muɗum ko honɗum woni ɗum ɓe maaki kala mo Allah subhanahu wa ta'ala on arsiki o juuli subaka ha o jeyani ka jami'u o jotti ɗon haray himo jantade inde Allah mo jangude Qur'an ha nangue ngen fuɗi o immi o ruƴƴi kadi darɗe ɗiɗi wallo ha on haray baraji makko hino fota o waɗɗo hajju waɗi umra yon noon haray musidɓe julɓe tedduɓe si on tigui no ufini ka jaami yo awlitano ɗum ɗon si tawi kadi on te juuli subaka o wakkilo hay so tawi o heɓata ñande ɓe ñande fi o heɓu nden moƴƴere ɗon hay so tawi haray ko nde wotere andite baraji ko woni e hajju andite baraji ko woni e umra an noon saabu ko jottotoɗa ɗon kon seru lere goto e feccere Allah windanama ɗin baraji ɗon hara yarari Makka siko Makka wonda hara ɗi dublama kadi aray ko nden moƴƴere ɗon mi falteno andintinde inchallah arani ni meɗen ka tande Kaaba ɗo inchallahu ko ɓen waɗiri ɗum ɗo ko fi suusingol woɓɓe gono ɓe arda wona waɗirgol yingo wona nano nani hay e hunde ko fi yo neɗɗo fof julɗo yiw ɗum ɗo suno inna kañum kadi no faala arde e sifa ɗum ɗo tentini wonande joguiɓe feere ɓen ɓe Allah yeññani ɓen ndaare nema ɗum ɗo ko nema zalika fadlullah sa wakkilike a ari andu Makka hino arede sa arari andu Makka hara hino arede aray si goɗɗo ƴetti vacances ko ɗo hani ardugol ƴettugol ɗo onno 5 000 euros 10 000 euros yaha ɗin iroyaɗi ka meɗen e leyɗe e cuuɗi hara hiɗa andi pellet a ardirari ga haray ɗum ɗon hino hulɓinide musidɓe julɓe tedduɓe ɓay pellet a yadata no suudu ɗon laakara kono amma noon umra goto mo heɓuɗa ɗo ta yeggitu baraji makko hino fota wa hajjude ɗo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam toriki Allah yo Allah addu kala ɓe arari ɓen arɓe ɓe yo Allah newnanɓe ɓe rutto yo Allah newnan men newnana kala argol ɗo hitande ɓe hitande tottugol nde moƴƴere ɗo waɓude goto mo juulɗa ɗo no fota waktuji guluuje 100 ɗum ko duuɓi 53 waktuji ɗiɗi haray no fota wa duuɓi 100 e duuɓi 6 amara garanti a wuuray ɗin fof hay sa wuuri ɗin fof haray hina hoore cellal haray accama gollideɗe haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on ɓeydi wadde barkiji e meɗen jaɓana en dewal ngal kadi ya rabbal alamin aray ni ɓeɗen habbi ɗo ɓuraɗo a mintaji nogay ma 15 ɗo yo hunte ɗo fewta rabbu samawati wal ardi on torramo inɗe makko ɗen fof yo Allah fewnan en fayɓe meɗen ɓen hoore lawol l'islam fayɓe ɓoyliɓe ɓen fof yo Allah fewnuɓe fayɓe ɓoyliɓe ɓen fof yo Allah fewnuɓe yo Allah waɗuɓe hunjotoɓe Qur'ana e sunna yo Allah waɗuɓe wallitorteɓe ka dina l'islam toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓuttim ɓerɗe mawɓe maɓɓe ɗen ya rabbal alamin e toriki subhanahu wa ta'ala kanko jogui moƴƴere aduna e lakara yo Allah ɓokki en toriki Allah yo Allah yafano e mawɓe meɗen fatiɓe fof e dendagal fatiɓe julɓe yo Allah waɗu leydi lagini hara ko leydi dogantendi wona dogetende yo Allah waɗu leydi lagini hara ko leydi wullantendi na wullirtendi yo Allah okkoro en lamɓe wulla ho gadduɓe jaɓanaɓe kadi ya rabbal alamin haray ko nde toɓɓere ɗo hara e wedditaki fi juulugol subaka ha gayna habbito ɗon kadi ha juula wallu ha on fiya heɓu baraji waɗɗo hajju e umra ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki on mo anduɗon allahi la yantigo anil hawa ɓe wulirta belele haray men toranike on Allah yo nokku barkinaɗo waɗaɗo barki ɗo nokku ka du'a jaboto hara inchallahu yo Allah on addu on ɗon ittana on andeji moɗon ni marɓe andeji ɗen fof haray buy noddi ni no tori du'aji ko onon andi ko faala ko Allah andi ko moƴƴani o yo Allah on okku on wolon andi ko huuli yo Allahu on dandu on nawnuɓe fof yo Allah on sellimɓe yo Allah sellin kala nawɗo fayɓe ɓoyliɓe fof yo Allah on fewnaɓe ya rabbal alamin yo Allah waɗi ɓiɓɓe meɗen ɓen artoɓe ka dina e ka dawla yo Allah waɗiɓe juutuɓe balɗe waɗaɓe yaajuɓe arsuɓe kadi waɗaɓe ɗoftiɓe nene e baba ya rabbal alamin haray ko ɗum ɗo wonno hande alluwal meɗen suumayengal hara inchallahu fewno ɗo ko ni wawata gasirde a wawata heɓude ka jooɗoɗa hay heɓugol ka daro ma ɗum ka honto haray ɗum na ko wenata fi haray mi toriki Allah yo Allah yoɓu fof ko ɓuri moƴƴude e joddi ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin